Ćao, nalazimo se ponovo na Užičkoj plaži gdje je otvorena sezona kupanja. Temperatura vode u jutarnjim časovima između 15 i 16 stepeni. Ovdašnji kupači vam kažu da je preko dana, to je predveče, da se podigne temperatura u površinskom sloju na 18-19, što je sasvim dovoljno da se čovjek rasladi ovim tropskim danima kod nas u gradu. Inače, Užička plaža je opremljena sa spasilačkom službom, čamcima za iznajmljivanje, pedalinama s kojim ćemo se provozati, da vam pokažemo kako izgleda plaža sa vode. Imamo još dvospratnu skakaonicu, tobogan koji još uvijek nije u funkciji dječjem bazenu, stolove za stolni tenis, parkiće za decu, sve u svemu divno mjesto da se pobegne od žege. Evo, nalazimo se sad na pedalini, dobili smo na korištenje, da vam pokažemo kako izgleda Đetinja sa reke, to jest naše jezero gdje se kupamo. Prelepo je, pustit ćemo vam par kadrova sad, kao i Sveto je tu, tako da nas dvojica uživamo. Inače, za djecu neplivača obezbeđeni su prslici, tako da je sve bezbedno i ljudi zaduženi za bezbednost ovdje su spremni da vam priključe u pomoć u svakom momentu. Sad ćemo pitati Svetu kako se njemu sviđa na plaži po ovoj vrućini i šta bi on preporučio našim gledalcima da vide na Užičkoj plaži. Pedaline bih preporučio. I šta još? Šta ti se još sviđa na plaži? I parkić. Kako se sviđa voda? Jel raslađuje? Idemo dalje. Ajmo još. Kao što smo rekli, ovo je zanimljivo šetalište, ali ujedno i biciklistička staza. Ko ne voli onaj deo pešalje koji smo malo prošli, ima ovaj ovdje deo koji je u betonu sa ulaskom u vodu, za ulazak u vodu i za peškire. Od ove godine novo u ponudi na Užičkoj plaži jest iznajmljivanje, to je rentiranje bicikala za sve uzraste. Znači od najmanjih do maltene profesionalnih bicikala koje možete voziti ili oko plaže ili stazom ka Staparskoj banji koju smo prikazali u prošlom videu. Nastavili smo stazom od Plavog mosta pa dalje, koja vodi ka delu koji se zove Banjica, malo zavučenom delu gdje Đetinja ulazi u svoj miran tok. Postoje klupe, možete se odmoriti tu malo, možete gledati u Đetinju, možete uživati u jednom delu prirode u centru grada. Iza nas se nalazi hidroelektrana, prva u Srbiji, to je prva u Evropi, koja je rađena na Teslinom principu. Inače, puštena je u rad 2. avgusta 1900. godine, a druga je u svijetu posle Nijagara što se tiče kalema na Teslinom principu. Kogod posjeti Užice, valjalo bi da posjeti i hidroelektranu i da vidi kako ona radi. Znači šetnja, kupanje ili tražite sjajno mjesto za okrepljenje, na Užičkoj plaži postoji restoran koji se zove Moja reka sa divnom hladovinom, prijatnim ambijentom gdje možete popiti, ručati, doručkovati. Znači jedan sjajan restoran i toplo ga preporučujem. I to bi bilo sve od današnjeg videa. Nadam se da smo vam pokazali makar delić onoga što se dešava na Užičkoj plaži, na Đetinji. Ako vam se svideo video, pritisnite like, subscribe. Ako želite da nas pratite i ostajte zdravo, ostajte veseli i nasmejani. Ćao!